Pemirsa, para petani mekeng sangkaning arga bunga pacagaluh tedun ring masan sabeh sani ngawinang petani memocol. Bunga pacagaluh pindah ke tanaman hias sani katah keanggen sarana upekara, tur arganya ni katah mal ritat kala pengrauh rahinan. Petani Gusti Madirebek sani medue lahan ring sawatara Jalan Raya Anggungan, penarungan mengui Badung Mausang, ring masan sabe ngawinang bunga paca dengan as, tur kualitasnya nih tedun, pikobet inucap sani ngawinang, arga ring petani tedun, kantos tigang tali akilo, tio sangkaning sasi, penedunan inucap taler sangkaning masan rainan sampun puput, tur ake petani sani nanur bunga, sani ngawinang pasukan nincap, jimbar lahan 3 meter persegi, Gusti Rebek ngalap bunga nyabran rahina, ketanyane wanta muliang kali dase kantos petang dase kilogram, ring kahanan mangkin, pengepul wanta numbas bunga pitung tali kantos dase tali akilo, raris ring masan rainan, sida dase tali kantos kali dase tali. Rugi nih mungkin. Jauh janar gaji 3.000 mungkin per kilo. Per kilo 3.000. Kenapa penyebab murahnya nih ke? Dana mungkin, tapi dana. Raina 16. Hujan. Ya, pengaruh liu, pengaruh niki yang salah bunga. Ya. Pementen niki karena akeh petani bunga pacah nih kan? Ya, makin akeh kan. Ya. Biasanya niki kalau naik nih ke biasanya pas rai-rainan naik langsung ya? Bisa naik bisa jadi 20.000, bisa jadi 25.000. Mungkin bencok saja nih jadi 3.000 mungkin. Mungkin 3.000 yang cari ke? Ini petani. Petani nggih. Pengepul pun ya kalau mahal kan kandap. Nggih. Petani yang perugi mungkin tuh. Ring penedunan arga inucap, dani kesarangin petani sani lianan, nenten nandur bunga pacah galuh kantos kahanane dedeg. Ngawit saking bibit, wusan metuo siki tengan bulan wau sida kalap. Mupu bunga sida memargi kantos kali bulan. Winate, Bali TV.